thir tu te chi bai u le kan chana lin lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan an soye India in ri aya chak BrahMos misal en chen na lo tling takin anei ta India hian ramdang ral thuam aleina sa hle ti kan hrethewa chuti rual chuan ma nia in todel dan konga dap ve char bok ti hi theingil lovela athange October tha kan hlen meu chuan chanchin du om lamin min muak taphot mai BrahMos missile mani ir om chuak ngei chu lotling takin India chuan in chinta ni in October ni khat chuak chanchin bu sang te chuan an soi BrahMos missile hi ri aya chak mun hlatak kap thei tura duan ani an soidan chuan he BrahMos missile hian kilometer zalila ya target chu afu thahle ani ome news te chuan he missile testing an nei hi DRDO pol PG-10 malak na ti ani thuan soibok tin kanin chuan ve na tur ni ta chu he BrahMos missile hi ramdang kut chuak pakhat te ma tel lovin asiam na man ruwa zong hi ram chung chuak vekani hiani BrahMos missile hi tui noi long ral do long le ral do thlo na man chi ania khomol in do na mun lai hol ti mai la nai lutuk lo la lutuk lem lo ka nan po an mang thei tho don ani BrahMos missile hi DRDO le Russia company Mashinostroyenia te tang ko pasia mania an siam hasak zo kha chuan kg zathumarit bom phur thain kilometer zani som ko hla aka phani tunla hian American Air Force te pon mai lo bok California state a tuipui kam pakhata sipai indo nun chanan zir tluk maya he an indo nun chan zirna hian mi hring chuang velo thlona drone le unmanned aerial vehicle UAV kanti manga indo nun chan he an zerani New Mexico State Holloman Air Base 49 fighter wing noya 29 attack squadron hi drone mga indo tura duan deuh bik anniya tuntuman zirna thil dang lam om chu zirlai sipai te an bana bets heni US Air Force magazine chuan 24th September sangni le somni khan khovel hriata hei puang zar ta ni 29 attack squadron number Reaper le achem seikom drone te chu China map asena chei chunga anda a hei China chuan angai thiam lo hle maya in chawna rap thak takani atiani US le Israel in zom na hi soingai lovin kan hreveka Israel ti thin rim tu chu US ti thin rim tu ani maya US melma chu Israel melma ani ngal boka US iral thuam lama chung nunglat mai ani kan ti thina ma se tu ma fam kim kan omlo ang hian ani po Iron Dome lam hi chu atla cham hle ni US Army ten Iron Dome siam tumin tran an langela mase technology anin an lo ema wangin asiam lam chuti talovin aleya leilam antin zon deuh ta zo kani tuna hian Israel rampo COVID-19 wangin total lockdown an kalpui ve me ka Defense Ministry le US Army ten del an sign na hi kum khatla yanita Iron Dome production defense contractor Rafael Advanced Defense System chungchang te anin biak fel nuwa Iron Dome chu US kuta an hlan felta ni in Defense Minister Benny Gantz chuan soyani sangni le sompakwa okas khan US Army te chuan Iron Dome battery pahni an leya heian launcher som pahni sensor pahni battleman management center pahni le interceptor zani somli lai achom telani US yan thak terminal high altitude area defense anti-ballistic missile defense system destroyer chirang short le medium intermediate range ballistic missile kap chethei aral thuam thatak takte hi anei tu maya mase short range air defense solution lam hi tacham ve deuh chuni hetia juda thuak manga duan Iron Dome le that an pan kop to don chuan an ngai tu om to lo le zual hle inarin omani kan khovel om dan hi ngun taka kan thlir chuan a hlau thong zual deuh ten
Indo pui pathum na kan nai ta hle ni an soi po hi soi om tak chulo ni ram tin hian ral thuam anin siam siak tluk renga in ngir ngau na a om reng bokani hi COVID-19 pandemic in min noi me ka tunai khovel tension chi rang te hi ol sam te chin fel mai thailo hliran ni hi India le China anin ngur renga South China Sea lam la adai thei der lo mai boka ramrit huwa wangin tuna hian Armenia le Azerbaijan ram ni te chu anin khoi noi tak ta boka voin hi anilina alo ni tareng mai international politics lama mithiam te chuan heram ni te indo na hian Russia hi lo thei lovin atal lu tir mayan lau thong hle ni Russia hian Armenia military base pani thazet zet mayan neya lelama chuan Azerbaijan ho nen anin thian thatle boka Azerbaijan hi Muslim ram ania wangin Turkey chuan athi mawar thulovin atran bur maya report sang atrangalan danin Turkey hian apui nge ni hriatani Vladimir Putin hian Turkey hi abei thut ve mayangem ti hi mitam taklo thon chunia ti chuan enge motia Russia in Turkey abei vai chuan superpower ram dang te hi lo thei lovin an che ve nge yenarin om bokani Azerbaijan le Armenia ramri boya wanga indo tamai hian ol samtein Iran po hi indo na mola anuk lu thut ve thei boka tuna hian tanks puak te jet fighter ka thlak ti ang vel te thalak tam taka om to ni Armenia lam hian Azerbaijan helicopter pali kap tla angin anin soya Azerbaijan lampo hian Armenia sipai sang ni zathum vel chu kap thi to angin en chal bokani ti chuan heram ni te indo na hi rala tanga kan ngai ven lo ayin ngong chetaka nei theya a cheber do ni la indo pui pathum na po thleng thut thei din huna khovel hi om me kani he boina hian Russia Turkey France Iran le Israel te pok anin kung ka iruvek ti kan thria ta thatle ome Israel hian Azerbaijan hi atran hlea ti chuan Pakistan po intol lu thut theyan ni ain rol vai chuan India po hlavak lo ti kan threthiam mai ome October thani khat kan thlenga France le Turkey po heram pani te chungchanga anin khak der to mai ni kan khovel hi aboi zual mayang ti hlo om hle maya kan ti thei chu om muna tanga pathian throina le ven himna dil hi ani ri mai ome ole thlir tu tenin lo beng war pui kan bei sei ton tum chu news che rang toy felte te in kan an lor deu dun ani hi kan channel hi in lo thlir ve zel don nia in chunga lom thu kan soye